Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi mali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha engizolokhu ngilethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho wena ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele nayo namhlanje sonke sonke sazi ukuthi uJacob Zuma-ke laphana-ke uthula-ke inkulumo yakhe-ke laphana-ke ayibhekiswe laphana-ke ezweni-ke laphana-ke uthi-ke uJacob Zuma-ke i-MK ithi i-ANC kaRamaphosa-ke isibuyisela ku-1948. Ukuvotela i-ANC kaRamaphosa kubuyisa ukucwasana ngebala nenhlupheko. Bakhala nange-IEC abathi yenze umkhonyovu kumavoti. Bathi lento bazoyilwa ngomthetho. Kusho-ke laphana-ke i-MK-ke laphana-ke masicela lapha singena ama-comment section-ke futhi basicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke. Mina ngiyazokulandela-ke ezinye izindaba-ke ngilokhu ngikulethela nje lana ngikusamarayiζela nje lokho kubalulekile ngikukulethela-ke kulo leli khasi. Ukuze ungaphuthelwa yilokho-ke cindezela-ke u-subscribe button lapho-ke njengamanje-ke.